Benvidos a esta asamblea, honorables representantes do CIPC, Conferencia Intergaláctica de Planetas Civilizados. Hoxe estamos aquí reunidos para falar do planeta Terra, xa que últimamente nos están chegando moitas naves preto da nosa rexión. Eu fui enviado para averiguar se estas terrícolas pagan a pena ou hai que aniquilalos a todos. Contareivos o que sei. Fai milleiros de anos os terrícolas vivían cos animais, pero cando descubriron o lume, isto deulle unha ventaxa sobre o resto de seres do planeta Terra. É dicir, que antes de que estes existiran, os animais vivían en paz e en armonía. Cuando yo sea rey, será lo primero que anule. No mientras yo siga aquí. Entonces estás despedido. Lo siento, pero solo el rey puede hacer eso. Bueno, ¿eres el futuro rey? Sí, y tendrás que hacerme caso. Te equivocas, todavía no. Y si sigues con esa actitud, me temo que vas a ser un rey bastante patético. Yo no lo creo así. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré feliz, lo más voraz, y así será mi voz. Pues un gato suena asqueroso. Oh, yo voy a ser rey león. Aún te queda mucho por andar, joven amo. Si piensas que... Nadie que me diga. Bueno, cuando dije que... Claro, por supuesto, pero... ¿No te das cuenta que...? ¡Basta ya! Libre para ser mi ley. Quítate eso de la cabeza. Libre para ser el rey. Es hora de que tú y yo hablemos de verdad. Night and the spirit of life calling Mamela, and a voice with the fear of a child asking, oh Mamela,
dixen antes, a humanidade creou e descubriu grandes inventos como o lume ou a roda. E unha das grandes civilizacións desta humanidade foi a egipcia. Estou terriblemente aburrida. Quero que me entreteñan. Veña, ou botaremos os cocodrilos. Oh, filla de Isis, ninguén se aburre cando pode camiñar como un exipcio. Sen dúbida, os gregos e os romanos foron unha grande influencia na humanidade. Tanto que cando a caída do Imperio Romano sucedeu, ou ocurriu, depende, acabou e rematou, depende tamén, a Idade Media.
estades todos baixo o dominio de Roma. A boa noticia é pan e circo para todos. A mala noticia é que teredes que falar latín. Latinus magnífico idioma es. Eu, magnífico César Vostus. Secula seculorum, o imperatum máis maravilloso do mundo. Guapísimos máximos. Este vai encantar a todos. Este quere proclamarse rei. Hai que matalo. Polo ben da República. Por Roma. Por Roma. César, amigo mío. Oh, bruto, ti tamén, meu fillo. Non! Ah! Ves? Dixen ou non cho dixen? Ben que te dixen, mira que cho dixen. E nunca me faz caso. Quero divorcio. Mira que es pesado, me deixes de morrer en paz. O Imperio Romano durou varios séculos, pero ao final sucumbiu e a historia seguiu o seu curso. Tras as pegadas das lexións romanas, outros povos achegáronse ás nosas costas nos séculos vindeiros, vikingos, árabes, e por fin chegamos a esa escura e misteriosa Idade Media, a época do feudalismo, do amor cortés, dos cabaleiros na procura do Graal, e, como non, da Escola de Traductores de Toledo do rei sabio Alfonso X, crisol das ciencias e das letras. O latín, o hebreo, o árabe, o castelán e o galego escoitábanse cada día no escritorio en Afonsina. Vaya, parece que hoxe non é o meu día. Sae má letra máis torta que a estrada de Pinzás. A bufé que sí, mesmo parece que tes pezuñas. E falando de porco, traveo coa fame que teño. Comería unha caseira inteira. Que guiso? Máis vale comer a cacerra fritida. Deixaremos de ler ese porcos ao chollo, que se non Alfonsito ponas de volta e media. Como se di dominos en castelán? Iso non é unha pizzería? Está calado e vai buscar no Google. Vamos a ver... A ver, que sae... Dominus... Dios mío bendito, pero isto que é? Iso é o que lle faría coa falta de Alfonsiño, Ainda que non sexa borbón. Calade e traballade, que non está o forno para bolos. Nestes anos sucedíanse as guerras de religión por doquier. Con todo, no mundo europeo medieval, conviviron durante máis de 7 séculos as tres grandes culturas, musulmáns, xudeus e cristiáns. Pese a todo, non todos tiñan claro cales eran as súas divindades. E, por que non admitilo, a fame ao recendo churrasquiño de porco tiráballes moito. Así que, cando alguén exclamou con entusiasmo... Ala, vamos a romaría co porco! Armous unha balea. Rayo de Fiel! Ala, é grande! Que será o bala ese que non probou cocido? E que o cocido provoca gases, gases! Que va? Ai, que dixo de tu, Ana? Ata aquí chegamos, estou farto xa. Teleconquista, dígame. Solicite reforzo na Escola de Traductores. Ah, é unha pizza de panceta. Dalle de panceta non, que sexa de 4 quesos.
das Américas. Ben é certo que isto xa parece América, só falta o muro. ¿Alá? ¿Quién no me ola? Perdone, o traductor. Co renacemento chegou as ciencias e o reflexionar. Unha noite calquera, dun ano calquera, nun pobo perdido de Inglaterra, uns descoñecidos fan cola nunha pousada na procura dunha habitación onde pasar a noite. Good evening. What's your name, please? Newton, Isaac Newton. Sorry? My name is Isaac Newton. Can you spell it? ISAACNEWTON. And where are you from? I'm from Lincolnshire, England. Okay, thank you. You're in room 107. Mentres os demais... Bye bye. Mentres os demais cuchichean e cando Newton se aloxa... You know, when he was a boy, he made a lot of brilliant inventions, like a windmill, a water clock, and a sundial. A windmill, a water clock, and a sundial? Inventou un muiño de vento, un reloxo de auga e un reloxo de sol. However, Isaac didn't get brilliant marks at the school. He didn't get brilliant marks at school. One day, while he was drinking a cup of tea in the garden, he saw an apple falling from a tree. Why do apples fall down instead of up? From this, he formed the theory of gravity. Gravity? Yes, gravity. Gravity is an invisible force which pulls objects toward the Earth and keeps the planet moving around the Sun. A gravidade é unha forza invisible que puso os obxectos cara a Terra e mantén os planetas girando alrededor do Sol. He also discovered that twilight is in fact made up of anticolors of the rainbow and invented a special reflecting telescope. Descubriu que a luz blanca está feita de todas as cores do arcoíris e inventou un telescopio especial. Isaac made another very important discovery which he called his three laws of motion. Thanks to his discoveries, Isaac became rich and famous. However, he had a bad temper and often argued with other scientists. You stole my invent! You know what I mean? Unless a force that's on and then it will go down if you know what I mean. Second law about yourself. Next, please. Good evening. What's your name, please? William. Sorry? My name is William Shakespeare. How do you spell it? Williamshakespeare. And where are you from? I'm from Stratford-upon-Avon. Okay, thank you. You're in room 108. Okay. Aquí temos a Shakespeare, a grande inspiración que non chega. De súpeto ten unha idea. I got a story of love, a story of hate. Romeo e Julieta, historia de amor de dous namorados cuxas familias non se poden nin ver. Aquí temos a Montescos e Capuletos, lévanse mal, están sempre a discutir. Pero, un día, Romeo e Julieta coñécense nunha festa, bailan e enamoranse perdidamente. Inside my bones, it goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in the zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that heaven in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come on, I'm ready, rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. We're high and getting close. When we move.
xuntos. O malo é que as cousas non saen como estaban planeadas. Julieta toma unha pócima que faga parecer morta para que o leven ao panteón da familia e ali reunirse con Romeo. O malo é que o rapaz non tiña batería suficiente no teléfono e non puido ler a mensaxe. Polo tanto, cando chegou onde a súa amada, pensou que estaba morta. Julia? Julia? No. Julia. Where is my Romeo? Julieta descobre o corpo de Romeo, axéndose o seu carón e comprueba que está morto de verdade. Colle a botella que ten na man e lee. Poison. Sí. Julieta ponse triste e para superar a perda envía un WhatsApp ao seu grupo de amigas. As familias choran desconsoladas ao darse conta do que o seu odio provocou. Someone's made a mountain of a plan to be seen. Looking by isolation, and it looks like I'm a queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Well, it's not so bad after all. I'm in Romeo's wife. I'd have. Don't feel, don't let them know. To clean the house. Do the washing. Feed the babies. I'm a kind of life. I'm traveling around the world and meet new people. I need adventure and freedom. Romeo, you are not there. Okay, but I'm going to travel around the world and meet new people. right now, why not? I got it. O que se lle ocorreu agora foi a historia de Hamlet, unha historia de ambición e traición. Lords and ladies, welcome to Goyan's Theatre. We, the plays, present this tale of tragedy, William Shakespeare's Hamlet. This is a story of mystery. This is a story of blues. This is a story of sword fight. Pardon? Sorry? This is a story of Hamlet, Prince of Denmark. Hamlete, Princess of Denmark. A long, long time ago in a country far, far away, Denmark. Hamlet! Mom, it's Hamlete. Oh my dear son. And not your daughter. Hamlet! How many times do you have to say it? Hamlet stones. Anyway, tell me, what do girls do at your age? I can't hear you! They get married. And? I need a husband. Go on. To get married. And what do boys do? They inherit lands, money. Yes. No, genetics. Wise girl, you know the theory. Let's put it to practice. Hey,
To be or not to be, that is the question. No, it's not. That's not the question. The question is to get or not to get married. Hey, that's a good story. I must write it now, but I need a pen. I need a pen. Sorry, do you have a pen? I have a pen. I have an apple. Apple pen. Entón, chegou a época de ouro na literatura española e tivemos grandes autores como Calderón, Sor Juana Inés de la Cruz e incluso Cervantes. Calderón de la Barca, Juana Inés de la Cruz, Dani Cervantes representando siglo de oro para las doncellas más calientes de la corte. electrobarroco, paso rojo, ¡Qué locura de literatura! es pura sabrosura. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una visión. El mayor es pequeño que toda la vida sueña y los sueños, sueños, Sueña todo lo que parece, es un misterio, es un problema. Sueña, sueña, sueña. Y el que esta canción se aprende. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una visión. El mayor y el pequeño, toda la vida sueños y los sueños son. Hombres limpios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que eso es la ocasión de lo mismo que culpáis. Una mano, otra que más se le encanta, si no dice es sin nada, y se admite es liviana. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, os quejáis y os tratan mal, os burláis y os quieren bien. ¿Cuál es más de culpar? Aunque todo es malo, haga la que venga por la palabra que paga por pecar. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una visión. El mayor día es pequeño y toda la vida sueño y los sueños, sueños son. Cervantes, escribo, sígueme en Facebook, Twitter no tengo, muy corto, no me da para expresarme. En vaina, vengo en son de paz, quita.
¡Ese Cervantes! ¿Acaso hay otro igual? Yace aquí algo fuerte, a tanto extremo llegó, que valiente, que sabiente, que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte, tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco, del mundo en gran coyuntura, que acreditó su ventura. Hoy puedo vivir loco, hoy puedo vivir loco, hoy puedo vivir loco. Esa vida, una ilusión, una sombra, Mentres a cultura avanzaba, novas ideas extendíanse nun mundo de grandes desigualdades e falta de liberdades e dereitos. A finais do século XVIII, en Francia, o povo levántase contra os abusos de poder e proclámanse as consignas de liberté, égalité e fraternité. Je m'appelle Richard Monnet. J'ai 25 ans. J'habite à Clermont-Ferrand. Je travaille comme un copilote. Je m'appelle André, j'habite à Paris, j'ai 30 ans et je suis couturier. Je m'appelle Samuel, j'ai 18 ans et j'habite en Normandie. Je suis professeur d'anglais. Je m'appelle Francis. J'ai 32 ans. J'habite à Lyon et je suis militaire. Je m'appelle Joël, j'ai 40 ans et j'habite à Rennes. Je suis étudiant. Je m'appelle j'habite à Fontaine. J'ai 34 ans. Je travaille comme agriculteur. Je suis de la part, de l'île de la part, et je suis artiste français. Léa, c'est ça, Fatima, c'est Je suis l'homme, je suis tombé, j'habite à Lyon. Je suis étudiant. Je m'appelle Robert, j'habite à Lyon. J'ai 32 ans et je suis agriculteur. Je m'appelle je travaille comme Pierre, je travaille en Et nous sommes fiers du peuple. Je m'appelle Chélicia et je suis aujourd'hui à Lyon. Merci, je suis Maria, la directrice de la télé. E chega ao século XIX, co romanticismo. Esto significa sentimentos e amor. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer à loin les oiseaux. Comme l'océan survolant la terre, guardons-nous les mots des mots. Oh, le bateau danse sur les vagues, ivre de vie, d'amour.
chegou o século XX. Guerras, Hitler, xudeus, Entón, isto foi todo causado pola ideoloxía e a economía, xa que o diñeiro é o que move este mundo. Benvidos a Timba. Este é o meu xefe, Víctor Corleone. Cuidado coas trabas. Se algo é seguro nesta vida, se algo ven ensinarnos a historia, e que pódese matar a calqueira. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A marker in the back of the marker in the back of this world that makes the world go round. That clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be late, you should feel like a knife. There's a thing for the same, so yesterday. If you happen to be late, should I know if you need a companion in the ring? Was made. If you happen to be late, should you find you are left by your lover? Could you roll? Could you go find a lot? You can take it on the chin for a cash. Could begin to recover on your 45 yards. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, the black people the shore. On being poor. Money, 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 money. When you haven't any coat and you haven't any freeze in the winter and you curse to the victim that you face. When you haven't any shoes on your feet and your coat thin as paper and your book 30 pounds underweight. When you're gonna get a word of advice from the face of the pastor, he will tell you to love them or more. But when love comes around, at the window. At the window, who's there? Hunger. Oh, hunger. See how I'm blind out the door. Money makes all the around the birds around the birds. Money makes the world go round, the blinking, blanking sound. Money, 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 get a little money, 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 get up, go around, that blinking, blanking, blanking sound is all that makes the world go round. It makes the world go round. Thank you.
gone, all alone. I sit and wonder why. Ai, 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 pero se pareces unha cadela recén atropelada. Que che pasou, meu rei? Que Sandy nin que sandías, tío, que necesitas é coñecer xente. What is called is automatic. It's systematic. It's hydromatic. What's breeze lightning? Nos anos 60, a xente xa detestaba as guerras. Entón, así, naceu o movemento hippie.
aprender con él. Verán esos guichiños de ahí. Oye, ¿Qué pasó? Y si les prestamos unas camisetas coloridas, estamos. Ei, rapaciño, eso pode fumar? Y no se pode estar. Vale, vale, pero eso me das, xa marcho. Bueno, gracias. E lo metes? E vos pensades que aqueles terán? Pero tío, aqueles ali non lles podes preguntar, que son o inimigo. Que inimigo? Non, foi o more non a guerra. Ei, rapaz, tes lume? Y no se pode estar. Hai que ver que teima teñen todos. Pois nada, ti dame un xa marcho. Eu tengo. Hola. ¿Qué hace una chica como tú en un vertedero como este? ¿Qué hemos picado, perro flauta? Tranquilo, hermano, venimos en son de paz, vibra positiva. Mira, tío, no sé qué haces tirando los trastos a mi novia. Parece que buscas una pelea de baile. Bueno, xa rematei. Agora vos toca decidir a vos. Queredes que a terra continúe con terrícolas ou matamos a todo Dios? Pois xa está, a matar a todo Dios. Estamos siendo bombardeados por naves espaciales de origen desconocido. Pero mantén calma. El próxima.